Bavu Bros Radio. Xihunga xa wena. Vaxumi. Eka Bavu Bros Radio. Tera ulo tamo, yeah. Askora singata tera ulo plomo, yeah. Yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging, yeah, my blagging. Riperile na Vaxumi amkela ka Bavu Bros Radio inongonoko wa hina wa Vaxumi. Hayi ikhale ti nga vonani mara se hi vuyise sweswo namuntlha a ni fambi ni ri nexe ni famba na muhaxikuloni wa mina la minkarhi yo tala ni haxa ni ri na xivundza mani so hayi namuntlha ni famba na Cuma. Cuma minjhani na? Hey ni pfukile njhani? Hayi valava mani. Hey ikhale hi nga ri kona la ka Vaxumi la loni hlangana na vanhu la xitaratini van'wani va la no ni koka hi mabaji ku ri hey kasi minyamalele mi ya kwihi. Impela na se sungula ku tivutisa man sungula ku tivutisa a ku tika mativa nkarhi lowu hi nga ka wona se xirhami xi nga nghenelela ni khomiwi hi mukhuhlwana wun'wana. Okay. A ku khomiwi hi mukhuhlwana wun'wana so Sunday so taliwa a ni fane ni ti lulamisela hi wona. Swi kumeka na voice yi va yi famba ku ri sota a ni nga vulavuli. Swa twiseka. A ni nga vulavuli se ni swona ke rito ri na nkoka mani nkarhi wun'wanyana swilo leswiwani hi swi tekela hansi a ri famba rito malembe lama nga hindza mara a ni nga vi na problem na swona se sweswi ri famba kha ni fane haxa. Se inkinga vava ngopfu ivi u endla ingaku wa hola vhiki leri landzelaka loko fika weekend futhi ni tlhela ni swi twa hayi ba rito leriwani hi nga ku ri la ku tlhela ri famba futhi a ri nga fambangi mara a swi nga olovi ku vulavula ma hayi se mi kuma ri ni tikiseli ngo se ni ku hana a wisanyana hi ta vuya loko se rito ri ri right. Hayi impela munhu a nge yi masin'wini a nga ri na xikomu swa twa mi nga ri na xikomu ku hava ku munhu a vula ku ni to tiyela xikan'we hambi no fika ni tshama ni nga endli nchumu. A swi tirhisi swona ku laveka leswi munhu a nga ta xi tirhisa loko a ri masin'wini. Yeah. Hayi ke amukela vayingiseri hi tikiseliwini na mabakaniya mani swi le ku tikeni swi le ku nandziheni. Ni nga ku ngo swi tiva ku mina mulandzeri wa bakaniya kahle hayi ti dzunguka mi yi vonini game ya vona? A ni ri ku yi languseleni. A ni zangi ni nga yi vona ni yo vona xikoro. Ni yo vona xikoro hi bede kwihi. Mwiselo wa defender ya hina Hlatshwayo loko veke mi nga yi vona game mara mi nga mi twini ku ri hayi a tlangisa kahle. Ni yo twa ku hayi Hlatshwayo u dizzy squad. No hi ta twa loko hi fika erivaleni ra mitlangu na Sheriff va hi hlamusela ku ntlangu lowu va wu vonise ku yini mara hayi mi se ni hlambe mavoko swa ku Pirates yi nga tshuka yi kule. Hayi impela yi dzikile leyo a yi ngheni ka tin'wana. Ta vuya ku na mhaka yin'wana ni nga yi vona la mahungwini laha yi ni hlamarisanaka yi vona mpundwa lowu ya ku ri Bill Gates u hambana na nsati wa yena Melinda Gates. Ne se yi ni hlamarisa hi ku a va tikomba va ri kahle ngopfu minkarhi leyi ku lunghisiwa timhaka ta ti-vaccine ka ku tirha Melinda Gates Foundation. Loko ni tsundzuka kahle ni a va rhana ti-trial avets ku ri Melinda Gates Foundation so loko ni va vona ka ti-interview va tshama va ri vambirhi va tikomba va tsaki ngopfu se loko ni twa ku va hambana swilo leswi ni hlamarisa ngopfu.
Acha maka yo fana na lewana u vula ku vanhu vo fana na va Bill Gates I vanhu lava va tiveka ku misava hinkwayo so maka leyi ya ku hambana ka vona yi ta va yi ri mhaka yikulu ngopfu ni vula ku ku nga ri khale ta twa hi yona kahle kahle hi ta swi twa ku swi fambisa ku mara mi hleketa ku vavasati lava nga tekiwa hi vanhu vo fuma ngopfu va nga kha va swi endla hi mavomu ku va hambana ku va ta kota ku kuma timali to karhi yona leyo ni nga ku swi kambirhi ku na ku munhu vhele a va a ri munhu loyi a nga a landzaku kumbe timali mabisi swo fana timali a hlongorisana na mali then ku na ku nkarhi wun'wani munhu wo fuma phela ku momi swi langutini a hi vanhu hinkwavo lava mi kuma ku va na nkarhi na vanhu so ku na ku munhu a va fumini mara nkarhi a nga wu nyiki nsati ma swisisa and then va koho van'wani va ku why u la ku hambana na nuna wa wena a ku hayi nuna wa mina u twa ingaku ku va yena teka vutihlamuleri loko a nyika mali and then mina a ni lavi mali na va karhi wa yena so ma ku ri swo fana swi no vula ku no kombisa xikombiso ku a hi minkarhi hinkwayo ku vanhu va ku loko hambana va hambanisiwa hi mali mara I ku mina ni nge vuli ku na xi tiva xitori a ndzi za ni hlaya eka xona ni twisa ku endleka yini kwalayo kambe hi timhaka to tsemanhlana swinene ku ri xivangelo ku nga va ku ri na mina ndzi za ni xi kuma xivangelo xa kona so no ti vutisa ku ri va nga va tekani in community of property lera ro ta fanese ku avelaniwa rifuwo leriya se Melinda Gates na yena ta kuma ri ka van'wana lavo fuma ngopfu la misaveni swi tsundzuxa xitori lexa xa Jeff Bezos naswona loko that's why ndzi vutisa ku swi nga kha swi endliwa hi ku vanhu va nga kha va tsakisiwa hi mali mara mi tisa vonelo rin'wana ro ni tsakisa mi vula ku nkarhi wun'wani swi nga endla ku nga ri mali mi kuma ku vanhu vo fuma ngopfu a va na nkarhi ivi vavasati lava vo kuma nga ku vukatini bya kona vo yela mahala mi ngo yi vekisa sweswo se loko a ku ri machakanini phela a hi fa hi vulavula hi timhaka to loko ku hambaniwa so xuma xa landiwa kumbe ku hambaniwa xuma xi ve xi lova ay man xuma leswi ni swi tivaka swona va ri van'wani va ri xa yila ku va munhu a xi landza man a xi landza hi ku van'wani va swi vekisa sweswo hi ku loko munhu mi va mi hambana yena a ni ku na leswi a swi endla a tshame na n'wina a mi korhokela nkarhi wun'wani a tisa vana ma twisisa kwala a misaveni so mi nge vuli ku a nga tirhangi nchumu ku na leswi a nga swi endla nkarhi wolowo a ri na wena a ku hlantswela kumbe a ku swekela kumbe a ku nyika ti-advice ma twisisa nga ku khomana a va khomani kahle so swo fana sweswo a swi simple ku hi nga ku munhu a landza xumu mara loko a hi swi tekeni ni tekisati mi kuma va ha ku cata so va ni lovorise hi mali yo ringana vo ma 100,000 ivi endzhaku ka lembe a nga ni tshembekeli ya endla vugangu kun'wanyana ku nge za ku hela kumbexani ka ha ku hela tin'hwetinyana titsongo kwalaho mi hleketa ku xa landzeka pay 100,000 i mali yo tala hi leswaku 100,000 kwalano na hambi loko ku veke hi vulavula hi timhaka ta nkarhi nkarhi wa suza wu hela swo yini van'wani va nga fika va ku va nga xilandi van'wani va ku va nge xilandi mara hi ku twisisa ka mina ni vona nga ku u va a mi onheri ngopfu ku yena a nga endlani a nga ona so loko a ku ri maybe n'wina mi nga ona ma twisisa a heta ku ya but then loko ku ri yena a nga yi onhela kala no se na mina ni nga yima na swona nga ku swolo ni tsundzuka khale ku na minkarhi leyi a ku ri na ti-case leti mi kuma ku loko swilo swo va swi onhaki hi ndlela leyi kumbe swi onhiwi lo wa xisati xuma xa landziwa se mara swi vula ku loko se mi ni kuma xuma ni fanele ni meka xo ku a ni xi dyi musi wa tifumana wa mi ya fika bayiza se va vuya va ku va xi lava yaleyo na yona i mhaka yin'wani ku loko mi vulavula so hileswaku mina endla ku ni hleketa swo tala ku na mina loko langutisini mhaka leya ya xuma ni vanhu vo ku tala hi tirhisa as ndlela ya ku kuma mali yo tala mambisi kwendo va yi vitana i xikimi xin'wana xo endla mali xo tifanele na swilo swin'wana na swin'wana kwala misaveni swo endla mali
swi teki ku ri vuxaka lebyi vumbiwaka exikarhi ka mindyangu yimbirhi. So fana na sweswo hi ku vo ka mina swi endla ku ri na mina hi ku rhandza ka mina loko a swi koteka a ndzi ku n'wana mina wa xisati a famba hi ntsengo wo twala ku nga vi ntsengo wo tala hambi wo va wu ri ma 20 ku ri ni kota ku na mina yi hlayisa ni kota ku na mina loko o tshuka a bayizini ni yi tlherisa ku hayi inkomu a swi vona ku n'wana hina a nga hi onheli mara lava vo 1 million ku na xin'wana xin'wana nga tshama xa 1 million i mali ya a khune a nga lovolisa 1 million khune yes ma swi vona se ya le animi na yona mina yaleyo kwalaho nsati wa kona u ta fana a ta na swilo swo tala mara van'wana va ri mali leyi va gina va yi tirhisa ka mucato a ni byeriwa hi wun'wana mani a ni byele ku loko mi lovola vatswari lava va lowu wa xisati va teka mali yin'wana ka leyi mi nga lovola hi yona va pfuneta ka swa mucato mara hala machanganini a ni swi thembi na mina a ni swi tshembi kahle sweswo hala ya ku dyiweni kahle leyi ya ku bufuteriweni loko u vuya mundzuku wa kuma nkarhi wun'wani yi nga ri kona va kona mara yi twa hi wo mani ka hina loko ya ku lovoliwa ya ku ri khala na ha ri tsongo ni nge hi swi tsundzuki ku mali ya xuma loko yi fikini yi tirhisisiwa njhani emutini ku na minawu ya ku xuma xi tirha leswi na leswi na leswi kumbe mo tidyela njhe ni nge vi na vuxokoxoko ngopfu mara leswi ni swi tivisaka swona ingaku yi ya ka nhloko ya muti loko ni swi langutise kahle mina vo to tilangela ku va endla yini hi yona va yi fambisa njhani kwala mutini mara hi ku twisaka mina yi ya ka nhloko ya muti tatana wa ntombi ya twisiseka hayi na hina hi fa hi ti lulamisela ku ya chajiwa ku nga ri khale hi lovola ma hi nge swi tsutsumi hayi minkarhi ya kona unless ka loko ku ve mi ta laya mi ya teka tinxaka tin'wani ta nhlonge yin'wani loko ku ri hina vantima swona kwale ni nge lunghi na mulungu nani ya vuya na mulungu ka phapazela hayi nge pasi mi nga mi tshove rekodo yi nge pasi mi nga kuma byihlangilo byi huma xikolweni laha primary laha ni tshama xitarati xa le primary byi nga endla byi ku byi ya ku voneni ka mulungu byi nge pasi ni tshama ni longoloka na sesi wun'wani wa mukhalati a ri ka phapazela se ni ya makuleni a ni longoloka na ya ku xaveni ka airtime ni fambi ku vava ndlela leya a ni tshama ni sondoletiwa ku fana na leswi ya vuton'wini a tshama ni sondoletiwa hi ndlela leya na vanhu lava ni tivaka va nga ni xeweti no sondoletiwa loko va ku ri mulungu swi ta va wezo ku ri mi ta nyikiwa na nhlonipho wun'wana wa muchuwa kasi ku endleka yini la ti nga vuya ngopfu se a ni kha ni bula na ti-classmate ta mina ta ka matric hi rina na ha swi tsundzuki va ku ri wa vungani hi yo tshuka hi endli video call la ka WhatsApp no se hi gina a swi nga kunguhatiwangi hi gina hi edetelani laha mi kuma se ni ya vona vanhu van'wana lava ku ri khale a ni nge se va vona mara topic ya koma ta ku vheti ku va yini topic ku ve ku i mani a nga ta rhanga ku cata se ku fa ku twananiwa ku i mani ya ku cata ehansi timhaka to teka na mucato na ku lovolana i timhaka leti ti rhangaka mahlweni ka topic ta vantshwa i ntiyiso ngopfu lowu ku naswona nkarhi wun'wani loko mi langutisile swa mucato swi na nkoka ku hi ku ya hi ku munhu u rhangisa yini mahlweni a vutomi bya yena ma twisisa va ko van'wani va swi kota ku va veka swa mucato tlhelo ma focusa ka timhaka ta ku sungula munhu a aka ni ta ku njhani aka vumundzuku bya yena before a langutisana swa mucato ma twisisa
So swona si kambirhi ka hina vantshwa ku it's either hi sungula hi mhaka yo lunghisa vumundzuku bya hina kumbe xikan'wekan'we hi vheta hi ku hayi hi ta teka satu hi ta swi vona kahle mahlweni. Mintsundzuxa tinsimu letiya do i gugu ra yini kambe damani tinsimu letiya di ri gugu ra yini i gugu ra yini u ri hava na yini xo xava movha xi yisa lexiwani so xi rhangeleli xi xava movha se lava vo hlavelela vaxisati va ri i gugu ra yini u ri hava na yini se vhele swi vula i mhaka leyi mi yi vulaka ku na leswi vanhu va fanelaka va rhanga va lunghisa swona ku nge za ku tekiwa ivi munhu mi kuma ku u na ku tlela kona u na swa yena ivi a teka sati then ku landza swa movha loko mo rhanga hi swin'wanyana swi ta fika swi mi hakahakanyana mara vukati bya masiku lamawani bya ha fani na bya khale mani khale ni twa ingaku vanhu va khale a va tshama nkarhi wo leha vukatini bya masiku lama a bya ha tiyani ntiyiso lowo mi khumba tinhloko hileswaku mi khumba tinhloko mhaka tin'wani hileswaku ti lava ku ri siku ra tona mpela hi ti khumba mpela hayi hi vitana na vanhu hi hlela timhaka leti ti lava hi kuma munhu loyi a kumbexani mufundhisi a ni vafundhisi va tirhana no khansela vanhu na mucatucatu no catisa vanhu va hi byela ku why vanhu lava va catisaka masiku lama va nga ha tshami ngopfu vukati na bya ha kandziwi hi mbilu masiku lama hayi masiku lama bya ha kandziwi mbilu hayi tona ti-factors ti hlayini ku khale a ni ya va endla leswo swo loko u ya tekiwa a wu va u arrange-liwini va ku endleli khale ma twisisa so na ku huma a swi hlupha hikuva swi tiva ku se u ya poyila vatswari ya poyila masiku lamawani swa ha ri kona masiku lamawani munhu u tichuzela loko a vona ku loko wa beda a ri na ku kondzelela ni nge swi tshameli na tirha na yini ni leswaku hayi a ni nge swi tshameli ma twisisa so khale va kandza hi mbilu a swi tiva ku okay number 1 ku vitana xivuya khale a swi nyumisa masiku lamawani ku va xivuya a ku fika hayi na rito ra xivuya ra ha dumangi loko munhu u ka tibyeli byo hela a ka ha vitaniwa u ka tibyo hela hayi swa endleka na swin'wana mani hayi swi vonisa sweswi mara khale wa ku hiwe xivuya a ku ri disappointment hileswaku a wu nyumisa kahle kahle ku na risimu rin'wana ra Benny Mayengani ri rini risimu leri ri ta vuya vukatini u ri tsongo n'wananga va ku vita xivuyanyana va ku vita xivuyanyana ma swi vona khale vana va tikiselana hi marito mara swi mi vitana munhu xivuyanyana xivuyanyana leswaku u vuyiwa ha ri tsongo vukatini a wu yela yini kahle hi yo occasion ya ku a wu yela yini wa ha ri tsongo ti vuya ngopfu a hi yena mavhengeleni hi ta vuya hi yisa burisano wa hina amahlweni ha vuya endzhaku ka leswi Bavu Bros Radio xihungasi xa wena kumedza mina na phulaphula ya girini yi na xihambani xo tshuka la wa miyela n'wanango jesa ni n'wi tivi no khongela kunene yoho jesa ni n'wi tivi ni tiva mitirho ya yena yelemeni lava nga dyondza tolo hi tiva jesa futa ximanga famba dya makonto ra vona wa miyela kulela sweswi mi dzumbe na VJ Bavu eka Bavu Bros Radio. Alright ke wisa sweswo amavhengeleni wa dzumbe na hina kwala ka Bavu Bros Radio ka nongonoko wa hina wo vaxuma handle ku tiphine namuntlha ni nga dzuma na chuma ingaku leswo haxa ni ri nexe na tsa ni boreka hayi mpela manana mina ntsaki ngopfu ni tsakisana hi tinhlokomhaka leti mi taku na tona loko hi vulavula so
mi vulavula hi mitiyiso hi pfa hi vulavula na swilo leswi swi hi tlhontlhaka tanihi na vantshwa rini i tolo a ni ri ka Facebook hey ni hlanganiswa hi live broadcasting one ya Man Egg Mabedla main house Naitiva ni sungula ku ivona ti video leti nga trenda ku sunguleni man yi kha yi tsinya ngopfu mara sweswi ni khale ni gine ku vona ti video ta yona hi munhu un'wana wa ku yi structure swa yona ne in a sense ya ku kuna mintiyiso xikarhi ne and then hi le tlhelo va nyanyula mandwisi va nyanyula va endla tijoke va tlhava hleka mandwisi loko u vona ti video leti ane number 1 u guaranteed swa bohle mandwisi number 2 u guaranteed kuna leswi nga ta huma na swona u ta huma u dyondzini even number 3 munhu wa business leswi nga xi vona hi swona ku loko va heta minkarhi yo tala va advertise loko va sungula va advertise ku ri mina ni busy leswiwani ku nga swi leswi hina vantshwa loko ho kota ku hi dyondza swo fana sweswo ni na hina hi nga ya emahlweni hi ti kurisa emabindzwini ni voni swin'wana ni voni hambi yi xavisa yini main glow yini ti perfume kumbe main glow i product I think the product ta vanhonyani nkarhi wo tala ku langutisile na mina a ni sure ku ri ti tirha yini kwalaha mara na swi tiva ku i ti-product ta yini ta vanhonyani swilo swa vavasati swin'wana swi cosmetic nyana so ya mana va mara ni voni vanhu va kha va yi chinge a kha ni vona nkanelo wa gingirikani a kha vulavula hi loko vanhu va kha va yi chingela loko yi ta va yi teri munhu a nga ka nga teki n'wana wa yo a nga ri na movha yale video ni ngizani vona a ni vonanga na mina ni yo swi twa lo swi ka swi trenda kwalaha ku vanhu sa va yi attack ku vula ka swi vula ku vanhu lava nga ri ku na timovha se va fa va na teki na ende yi vuyela ka nhlokomhaka leyi hi vulavula hi yona ya ku nkarhi wun'wanyana hi deliver hi ku na swo tala hi fanelaka ku swi lunghisa before hi teka ko va ku lava vuton'wini loko mi langutisini neste VJ loko mi langutisini ku na minkarhi wun'wana va ta mi byela ku no famba exikolweni and then u teka sati I mean u tirha u teka sati and then mi endla vana maswo fana sweswo minkarhi wun'wana munhu wa sungula ku a ya xikolweni ne kwele xikolweni a endla n'wana right then after that va fika va tekana after ivi loko se va tekana va endla muti ivi ku ya mahlweni swa hambana u nge fiki ku kuna line leyi munhu a fanele a landzelelaka hi ku nga ta ku u humelerini vutomi va humele ku hambana vanhu humele ku hambana so na mina liya ku n'wana wa mina fate ku ya munhu langa na movha na yona mihleketa lowu mani egiwe hi rhamba yi nga pfumela ku taka nongonoko wa hina ni nga tsaka ngopfu swi tala mi va ni nga no yimeli ngopfu nongonoko lowu ya hluphi munhu wo hlupha hi nga va contacta hi va kuma va teka nongonoko ni sure ku vayingiseri va vaxumi va nga swi tsakela ngopfu ni tsundzuka na xiyisa xin'wana lomu vulavula hi mani egi ingaku na xiyisa xin'wana veri Thulani man a yi xi duminyana ka Vatsonga ka Facebook ni rive vito ra xona a xi tala ku vulavula hi tinhlokomhaka to fana na leti vulavuriwaka hi mani egi ku na yin'wana yi nga ni tsakisa a xi ku koroki without a purpose a xi vula hi vanhu lava vo ya va ya tshama na ti-boyfriend ta vona ne mara va nge se lovoliwa so a xo va tshinya ku nga u ya koroka without a purpose so ti-video ni rive ni ta mi kume vito ra xona ku mani so lomu vulavula hi mani na mani egi ka live broadcast ya tona loko mo yi cheka ne va vulavula hi timhaka ta ku mina ana advise-iwa na ha ri tsanana va ku u nga tshuki na loko wo tikuma u ri ka boyfriend u ku veni ya vuteleni loko ku banyana nkarhi wo fika ku kaya vanhu vitani because u ta fika u gina se u endla na ti-benefits ta vanhu lava u nga tshuki u koroka u nge za u tekiwa hi swo sweswo a swi tele ne hi ta va zama hi vona loko hlekete lomu ha vulavula hi mani egi ni hleketa ku yi texta
vele a yi ni tivi ta fa hi ti tivisa ve va Bros Radio hi na nongonoko wa so ni le ku hleketeni ka ku texta Prince Rangani a ni tivi ku xi ta ni hlamula na ku na swin'wana lava ku xi vutisa. Okay, na ku xi vutisa hi risimu ra xo ku na risimu leri ra ri xi nga zi xi ri yimbele xi ka Magudu Nkanyini no ka Magudu na ri tiva. Yeah, so ni lava ku vulavula hi yoho nhlokomhaka leyi mvuri lowu hi yaka ka wona ka Magudu hi kwihi ende ku va na yini ku na nsinya wa kanyi lowu nga kona kwele wu nga duma kumbe swi so na ta xi vutisa ku loko xi yimbele hi risimu lera xi na knowledge ya le ka Magudu akanyini xi nga hi byela ku hi yona na ni twa ni twe aka Giyani Land of Blood bra Mike loko yi ri Mozambique yi fiki yi ri ku phahleni laha loti yi Mozambique yi fika yi byala nsinya na ha swi tiva yi byala kanyi ku nsinya lowuwani lava wu kula wu hindza wa ka Magudu. Na tiva na mina phatele a ni ri ku yi voneni Giyani Land of Blood nkarhi wolowo. Yeah, se ni lava ku twa Prince Rangani exi nga ta ku hayi hi vun'wi vo mani na mi ni textaka. Va ta swi twisisa ku ri no man hi le ku teni so mina ni voni ku ri nkingha hayi wo va text va kombela loko mo va kombela kahle munhu swi talangi ku loko munhu kombela kahle ku hlonipha hayi va ta ka nongonoko va hi hlamusela swin'wana na swin'wana swi nga kona. Ne ni twa nga ku ti-celebrity ta Matsonga mani a hi ti tiveli ngopfu na vutomi bya tona na vutlhari bya tona hi mhaka ku a ku na tipulatifomo to tala leti va fikaka va hi xerhela vutlhari lebyiwani na vutivi lebyi va nga na byona na vutomi bya vona mara ti-celebrity ta rixaka letin'wana hi tiva hinkwaswo. No inkomo na mina ni vona nga ku i mhaka ya kahle ku one loko wo va kha hi va landza hi un'we hi kota ku hi vutisa hi twisisa ku ri va sukisele kwini va rhandza yini ngopfu loko va langutisini ka career ya vona ya swa vuyimbeleri va langutisana na yini na mina ni mana n'wina ngopfu. Hi fane hi va tiva vanhu because loko hi vulavula hi Benny Mayengani wo tiva Benny Mayengani lowa Qambi mara Baloyi yena hi vuyena hi swi tivi ku i munhu wa njhani u hlangana na ku tikeriwa kwihi u rhandza yini u tsakela yini wo tiva celebrity ya le xitejini ma vona. Inkomo va kona vanhu van'wani va rhandza music ma twisisa kambe ku na vanhu van'wani lava va rhandzaku yena Baloyi hi yexe ku ri no mina music wa yena Moisa Lewani ni n'wi rhandzela ku u kuli ku tika and then loko a swi yimbele swilo leswi yimbelelaka hi swona u yimbele swilo swa ntiyiso so loko makarhi un'wani va rhandza munhu hi yexe ku hayi loyi a n'wi sapota. Hayi ntiyiso ni twa ingaku na loko a hi swi tekeni munhu o fika a hlamusela risimu ra yena ro karhi ivi mi kuma ku swi fambelana na leswi a nga hlangana na swo vuton'wini mi sungula ku ri twisisa vatswa risimu leriya. Mi tlhe mi ri vheta ri aka la mbilwini ri akela ri vhe ri dzika hi ndlela yaleyo. Inkomo swo hey nkarhi wa kona yi nga ku wa tsutsuma ya ka tsakisa lomu ri ko cuma mi famba hamba mi ta ni sure ku vayingiseri va hina va ta swi tsakela bayi loko ni haxa mi va mi ri kwala tlhelo. Impela hayi no swa twala hayi na anytime nkarhi wun'wana na wun'wana loko mi lava ku yi nghena hayi to nghena. Me ni lunghisa mhaka ya ka Magudu lava tivaka Magudu a va kha va hi byela laha hansi ku hi ka Magudu hi ku hi se na swi tiva ku hi le Mozambique mara na ku tiva timhaka ta nsinya wa kanyi wa ka Magudu wu nchumu lowu nga kona i nchumu wo hanya kumbe swi endlisa ku yini mara mhaka yaleyo hi ta va kha hi vulavula kahle vhiki leri taka wo themba ku Prince Rangani u ta hi hlamula loko hi n'wi text ka Facebook a ta hi hlamusela nyana le ka Magudu. Impela kumbe nga kuma na information ya ku wona nsinya lowu wu hambani njhani na leyin'wani hikokwalaho ka yini wu tiveka ngopfu hala ka hina ku na nsinya wa kanyi le xitichini mara ku hava munhu a ngo ka Phapazela nkanyini swi vula ku luwa wu fane wu hambanini na yin'wanyana. Hayi mazwi leswi ni vulaka swona ku i xin'wana lexi hi nga xi tolovela mara ku va vanhu va tshama kha va vulavula hi xona eka Land of Blood ma swi vona ku i nchumu lowu nga na nchumu wa nkoka a ni tivi loko leswaku wa hambana leyin'wana.
No hi ta yi lavisisa hi ta vuya hi Mvhulu hi vuya na tinhlamulo hi nghena ka nhlokomhaka ya ka Magudu kumbe hi nga kuma na munhu wa ka Magudu loko ku ri ku va kona va yingiselaka va tshamaka ka Magudu kumbe va tshamaka va Mozambique va tivaka ka Magudu hi khumbeni hi kuma vuxokoxoko byo tala hi le ka Magudu hi ta va kha hi vulavula hi yona hi Mvhulu lowu hi yaka ka wona hayi Cuma ni khense swinene a wu gimeteni kwala nongonoko wa hina ni khense swinene nkarhi wa n'wina na ku va mi hi joyinini namuntlha. Wena ku khensa mina Mr VJ ni khensa na vayingiseri nkarhi lowu va tinyike ku vona ku va va hi joina inkomu. Yeah, hayi loko hi kha hi humisa sweswo hi ya aka ta mitlangu na Sheriff swa namuntlha ni swi jahani swo mitlangu ni Pirates yi dyiwile mara hi yini ka ta mitlangu hayi ka ta mitlangu na Sheriff hi twa ku va hi khomele yini inkomu. Mi nga pfuxeli mabibi ya mbilu video. Hayi humseni sweswo hi ta twa hi Sheriff. Alright, inkomu. Njani mahasho na vaingiseli kwa Bavu Bros. Nola comment aka game la ya Sundowns na Orlando Pirates. Xo sungula lexi ni nga xi vona. Yes, Munari u vuya vaviseka training. Leswi nga cinca gameplay ya yona Pirates mara mina a ni voni ku ri excuse ngopfu because munhu wo fana na Linda Mtambo a ri kona because a xikarhi a yi tsandzeka ku maka. Ivi loko se hi ya mahlweni u nga ka mi nga tlangi hi mi nga raha xitirakara even though ma swi tiva ku ri phela a mi fanelangi mi tlanga hi ti-cross mo fanele ku tlanga njhe until mi ya nghena boxini because I'm na reference I'm na target man ma twisisa so swi swi ni hlamarisa ngopfu swo fana na sweswo vhele ku swi endleka a no tibyela ku vhele coach u pulani sweswi a nga pulani na swona mara swi to komba nga ku a swi vuyangi swi tirha inkomu. Bavu Bros Radio xihungasi xa wena.